Aha rero turi mu kagari ka Nyarufunzo, niho iyi nzu iherereye. Wowe ufite gahunda ukaba wayikunze, ifite ibyumba 3 na salo. Ubutaka bwayo rero buratinze kuri iyi fondasiyo. Nanone bukagarukira kuri uru rukuta. Iyi koridoro yose ni ubutaka bwayo. Reka rero tuyitambagire tubarebe. Wowe ufite gahunda rero, telefone yacu ni 0782403395. Ubu rero mu gikari cya ya nzu ni uko hameze. Urabona ko ifite amadirishya, ifite n'urugi rwiza, ifite n'ikindi gikari kinini kandi kisanzuye. Murabona yuko hano mu gikari umuntu yakora umuti. Turi muri Nyarufunzo rero. Iki cyose ni igikari cyayo. Murabona ko wowe ufite gahunda, telefone yacu ni 0782403395. Kuri miliyoni 10 zawe, iyi nzu ndayikwihera. Iri mu miturire. Urabona ko ufite n'ahandi hantu washyira n'andi mazu akajya kwinjiriza. Mukore subscribe kuri channel yacu, mukora share video zacu. Tugira amazu akodeshwa, tukagira apartment, tukagira ibibanza bigurishwa n'amazu ahantu hatandukanye. Wowe rero ufite gahunda, murabona yuko ifite igikari cyiza kandi kigari. Ushaka kwagura n'iyi nzu, urabona ko hari ubwinyagamburiro. Murakoze, mugire umunsi mwiza.